Bang Jaka bawa salak utan manis banget. Boleh kita cek ya guys. Tuh. Nah, kan? Cilik-cilik salak Tapi rasanya manis guys, kayak gula. yang bener bang. Ini belinya di mana bang? Sini bang. Saya tanya-tanya dulu bang. Ya, inilah dia. Hitam. Salak ini asli dari Korea guys. Kita buka dulu guys salak Koreanya. Korea apa Korea nih? Jangan Korea. Gak suka aku. Pilotes itu enak. Lebih kok. Enak. Yang lagi asli. Ini salak Korea ya. Gimana mbak rasanya mbak? Rasanya kayak salak. Manis ya? Ini kayak aku. Ngopi guys biar nggak salah paham. Nanti kopi disangka teh. Berarti seru belakimu. Lagi. Bukan nggak sudah selesai. Saya kira penuh setan. Darah muka lagi yang mati di Kamu nonton apa sih? Filipin. Gleich darüber haben wir das Baumhaus. Hier können wir eine Tür öffnen und im Inneren befindet sich ein Tisch mit einem Würstchen und einem Stück Käse. Also einen perfekten Picknick. Gleich davor haben wir natürlich eine Rutsche, um etwa schleunigst nach unten rutschen zu lassen. Ini salak dari Korea Selatan. Rasanya manis sekali. Waduh.